mariko? Macadamia tuko na types mingi, but types zile zimequalifyiwa na Carlo za kupanda Kenya ni 4. Zile zina economic value ya kutosha: Murang'a 20, Embu 1, Kirinyaga 15 and Kiambu 3. Hizi 4, moja iko na sukari mingi kiasi na processors waipendi vile, that is Kiambu 3. Na vile sukari iko mingi ndio mafuta inakuwa kidogo, na ikichomwa inachomeka kidogo, inakuwa haina ile weupe wa kutosha. Hizi 3 zimebaki, tunatoa Kirinyaga 15 kwa laini kwa sababu ina mature a little later, na ukiharvest by shaking ile tumezoea haikuangi imekomaa vizuri, lazima ungojee ianguke iwe imekomaa vizuri. Wakati nuts zinakuwa tayari, Kirinyaga 15 na zingine zinaonekana ziko tayari sawa, lakini ukishake mti, mbegu ya Kirinyaga 15 ikianguka chini haikuangi imekomaa ya kutosha, na ikiangusha yenyewe iko na conversion rate hata better than the other 2. So ikiwa tunaweza kuachilia ikae kwa shamba ianguke yenyewe, even the processors wanaipenda kuliko zingine. Conversion rate yake inaweza kupanda to a surprising 40%. Hizi zingine mbili are sort of types, Embu 1 and Murang'a 20. Murang'a 20 inashinda zote kwa sababu nati zake ni kubwa, keno yake imejaa mafuta na ni kubwa. Hata mtu ukipanda kwa shamba uko maridadi, inanawiri vizuri kwa different ecological zones. Nayo Embu 1 iko na uzuri wake, quality ya keno ni kama Murang'a 20 to some level, lakini ni ndogo kiasi, lakini uzuri wake inazaa matunda mingi, so ina cover for loss of size by numbers. Na uzuri mwingine wake ni mzuri kwa intercropping because canopy yake ni conical na inaweza kupanda hata kwa kahawa. Ya Murang'a is a bit umbrella, maridadi kwa macho, inaweza funika kahawa kiasi, so yake tupande kwa mipaka na kukata mabenches katika kahawa. Muru areke atotaririe horo wa macadamia thĩinĩ wa Kenya. Tukiongea saa hii, Kenya ni namba 3 kwa kuproduce macadamia kwa dunia. Namba 1 ikiwa Australia, namba 2 ikiwa South Africa, Kenya namba 3. Sasa Kenya tunaonekana tutapanda more because there are new lands in Kenya that have embraced macadamia farming. Traditionally we are farming around the mountain, Mount Kenya, but now the Rift Valley, Westerns, where there are very good rains, better rains than even the mountain area, are doing macadamia farming in large scale. If you have land more so in the rift areas that coffee can do well, you are encouraged to plant this. Mulwa Lewaria na arimia nini. Mkulima wa kawaida tunalima eka yetu mahindi. Ukipiga hesabu vizuri utakuta ukiuza ile pesa unapata hapa ni ile tu uliweka kwa ukulima. Utakuta ni kama hujafanya anything. Lakini ungekuwa umeweka miti 2, 3, 4 kwa hiyo shamba yako, bado utalima hiyo mahindi, utalima maharagwe na mwishowe utavuna kwa hii miti, na ukivuna kwa miti hiyo ni kama sure profit. Otherwise hiyo ingine ilikuwa tu ya kufanya kwa sababu neighbors wanafanya. Ni wega kuga ona kurima macadamia mabũrũri maria tũrigainie mone maingĩrĩire ũrĩmi ũyũ. Nchi zingine za East Africa have started farming macadamia. We have taken our seedlings to Ethiopia. We have taken seedlings to DRC, Rwanda and Uganda. Kenya is leading in the same, and the world market is so wide we cannot satisfy the market. Niĩ hau ndikuongerera tondũ nĩ njũĩ nĩ waigua no njĩtĩkĩria gũtiga ndakunũra Mulwa na kũmũtigĩra mũthĩgi wa makundo matatũ nĩguo wa mbere aheanage kĩrĩra kĩgiĩ natharĩ cia macadamia, na wa kerĩ kĩrĩra kĩgiĩ macadamia ona to gũkũ Gakwegori Embu no nĩ Kenya yothe handũ ya rũma. Namba ya Mulwa nĩ ũndũ waku we ũngĩenda kwaranĩria nake nĩ 0723 910 615 0723 910 615. Ngiamũkĩra mũthĩgi wa ũrĩmi kuma gũkũ Gakwegori, gũkũ nĩ Embu, njĩta mũrĩmi namba 1 Mwarimũ Mũcwe. Mugambo wa Murimi. My name is Natalia Valencia. I am the marketing director for the Colombian Coffee Growers Federation. We plant normally around 1 meter by 1 meter each plant of coffee. Thĩinũra tũrĩ naguo nĩ biacara ya makorobia rĩrĩa kũratuĩka mũrĩmi nĩ ekũbatarania arĩhe igũrũ. Ona mbunge itũ arĩa marĩ hau arĩa tũgĩcagũrĩte nĩo maitho maitũ, onao mamakaga mũrĩmi akĩmaka tondũ rĩu nao moragia atĩrĩrĩ, ĩka nyamũ nĩ yetwo finance bill rĩ kayaugaga atĩa kawari tũngĩrarĩmĩte wega makĩria korwo gĩakiro mĩrimũ ndĩra yagĩrĩrĩte mweri wa December na January nĩ tondũ thoko na rate ya exchange ya ndora yarĩ njega January na February.
watongoririe Musa no haha kanitha-inĩ wa Kĩmũrĩ kĩa Inoro ona ithuĩ tũgũtũra tũtongoretio nĩ Mwathani ona toguo ningĩ tũririkanĩtwo tuonekanĩirwo na tũrũmbũĩtio ona ningĩ tũkarathimwo kubarikiwa nayo mundu mũrathime nĩ o mũthenya wa kiumia kwambĩrĩria thaa 11 cia rũcinĩ nginya thaa 4 cia rũcinĩ kanitha-inĩ gĩa Thires, Mũhothires, Gĩcunjĩres, Mehiares na Irathimofu wa Kĩmũrĩ kĩa Inoro na niĩ Bwana wa Inoro ndungata ya Ngai mũturi wa mũirũ na gũtangĩrĩ ũguo ingĩrĩ gũkwĩra nĩ tũgomane hatarĩ gũcererwo mapema ndio